Berti Berti kurban Berti 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 hayran Berti Kumam aleyküm ilmin ra Berti Khamad le kharadir ke khagir Hatta piro ke cides mengir Berti Berti kurban Berti 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 hayran Berti Ava bira germa keli Ava bira germa keli Serpe ya bu Hazret Ali Ez şum deslin gevi kali Godli ve ma dünya vali Berti Berti kurban Berti 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 hayran Berti اريد تماشاوانین هجا نیوانین دلال این بس خیر هاتن سرش بشانا پیکانه به برنامه پرگالا جیانه نیوانین دلال تماشاوانین هجا از هیرو به فرمات کنو به نیوان پر هجا لمالا و تفه و ببم نیوانه و به نیوان خیر خورد را امی مجارک پر گنجف امی تفه نقاش بکن این بخیر هاتن سر اکرانامه و شانا پیکانه به برنامه پرگالا جیانه پرگالا جیانه چیه؟ پرگالا جیانه یعنی لتجیانه دا لچه هیه امی لسر واتش دانا نقاش بکن سر و مجارنا نقاش بکن پرگالا جیانه چاندو هنره سیاست جنه و جیانه هفبشه لی مخابن روژاوا مه هیروژی لسر مجارا هل بجارتنا دانیمارکایه سه سیاست مره ما هیرو نیوانداره منن و بمرا برابر یه ببن نیوان مالاوجی لدانیمارکا لیکی ما 11 هل بجارتن هیه نفذت می کرد تبلو پارتیانانه ام جیوانا هیرو بکنی نیوان بوان را هل بجارتنا دانیمارکا نقاش بکنی لدانیمارکا هل بجارتن چواده به سیستم وانا هل بجارتن چیه ادای مکینه ادای مکینه و نیوان من پر هجا هنه نیوانا من یکمین نجلا باران از هینم سر اکرانه حوال نجلا این بخیر هاتن سر اکرانه بخیر سلامت نیوان من دو یمین سردار ایبو بنلی از هینم سر اکرانه حوال ایبو حوال ابراهیم مرحبا اولنا مرحبا دم باش نیوان می سیامین جهیه او جهت 2 دقیقه سردار بنجیتی که برنامه من اون بخیر هاتن امی هیرو بورا برنامه که خورد برنامه که باش تبه در باس بکن لسر هل بجارتنا دانیمارکا باخفن هل بجارتنا دانیمارکا لیکی ما 11 چه دبه از بر تا ناس کرم بدم حوال نجلا کیه کجان پارتیه دکوه و لکجان بلگه آدایه برا خب تماشه ما هجا ناس کرم بده یک لما هیرو تماشات کنتا ناس بکن کرم که بریز نجلا سپاس از سپاس دکم جبو برنامه و جبو بانکرنا من اری یکی مجدار الویس استیشنبه لبداره هلبجارتنا گشتی هیه از جی دکاوم
هلبجارتنه لرودور دجم لكوبنهاغ اوماين ام دبینی لو داره یعنی هر در دور کوپنهاگن دیگه منظره آری دکاوم از نزدیکی 25 سال الورم دانمارک دجم جا Anadolu'ya navin hatım. 4 سالی من دو کره من هنه از لبداره وک شورمندی کار دبیم yani alikariya kesen bir kar dıkım eri تو روژا یکی 11 مه کرد نوی پارتی تا چیه parti men yekitiye lista yekitiye yani partiye sosyalist levdare sosyalist براتیا HDP yani HDP ve براتیا kri çekri evet yani az bu set işte tarım helbijartene o tişteki bu mu per geringe per mühime yek ve dare sistemik refah yıl Danimarki tabii yani am bacad binin her tişteci beleşel ve dare mesela kuruma beleş tarın mektebe dibistaniye doktorluk dare بلشن لدنمارکی ام تغازن و رفاه سیستم جواک رفاه ام تغازن خورتر بکن yani جبوی مثلا تداوی درانه ام تغازن بلش بکن برز نجلا سپاس مگو برز نجلا سپاس جبوی گوتنه تا ام هوال ابراهیم بلنجی ناس بکن برز ابراهیم بلنجی اون کینش کنه لکجان بölget کردن seçimش کجان partiyet کردنه برا تماشا می هجات ناس بکن. آره. سپاس حواله نجا کردن آناتول نوین را گیاد تبیجم شب باش دست بگیج تخازم بیجم حواله نجا کردیات پر باش بی حتی نام ندزانی. والا پر باش بی. حتی نام مکد دنکر. نوه من ابراهیم از 40 سالی من باجار هر لوه جیانا خبر دوام تکمه حواله اکمه هی ارگین کوما خلقان او نوه هر لوه او توی حولیر هر لوه باجار پر مزن نیه 28,000 کس لوره جیان تکن کرده آناتولیا نوین یعنی پرانی جی گندی بونسوز البر زیده نه نزدیک 5 سالن از شاردریا هر لوه دا اندامم عین پارتیا حوال نجدا پارتیا این هیس لیستن تبین پارتیا لیستا یکیتیه به انگلیزی تبیجن رد گرین آریا آلیانس یعنی آلیانسا کسب و سور پارتیا ما و هرکس دزانه رنگی پارتیا ما جی ایدئولوژی پارتیا ما جی ایدئولوژی که سوسیالیسته دماغ پارتی هات آوا کردن حتی نها پارتی ما هر دایم لکدره گلی بندست هنه بانا رالی کاری کرنه فلسطینی رالی کاری کرنه کسی سریلانکا رالی کاری کرنه اما به گمان قده وانا خبات وانا سر پرسکریا کرد کردن گلک زیده نه بر مجی یعنی بر نجلا از بوم نامزد وی پارتی جی وانا خباته وانا پر زیده نه یعنی شاید سنگو کس ناز بکن ناس نکن زنم اونا او کسان مروک نزدیک 7 ساله او اندامه پارلمان دانمارک دا او نزدیک سال 1985 دا وردا هر دایم به کردار خبات کری آلی کاری کریه وقت دیجی مروک دن هیا ناوی ویژه است خازم برم ناو بکم نیکولای ویلومسن او جی برای اندامه پارلمان دانمارک بو او نا سال 2019 ورتر جی اندام پارلمان اروپایی
حواله می ناف خبات ده باش دزانن دماک کردا سری خیشی امنا ترنج نیکولای دپرسن نیکولای پانا رالی کاریت که راسته جالی وید از وید خازم بیجم وک دیجی از با جارا دویمینه از دبم نمزد وک نمزد پارلمان دانمارکش بوی پارتیا me سالا 2000 devneha da ez li heremê derdorê Kopenhagê endam bûm wek heval necda niha endame ema niha ez li hundirê Kopenhagê dibêjin herema mezinê li Kopenhagê ez namzetê partiya li derê me roza sêşemê wek hûn dizanin kesê nasnamayê xwe henî yani kesek vatandaşê vî memleketî ew dikarin dengê xwe bidin tiştek ez pir ser dastim a yekemîn li birê civan hene mirov hene li birê gelek jiyan kirine 30 salî 40 salî em nasname wan tune pasaporta wan tune pasaporta Danimarkê va tiştan em dixwazin navê partiyê xwe pêş daxin tu li birê 40 sal jiyan bikî 40 sal xizmetê vê dewletê vê civakê bikî ama demak tu dengê xwe bidî dengê wana asteng kirine ji wî alî da tiştek ez ser dixebitim yek ew e adî jî wek heval necda anî ziman em civakek refahê da dijînin yani gor Kurdistanê gor Türkiye memleketê min li jiyana xwe 20 sal derbas kirî li birê civakek pir dewlemend heye imkan zêde ne lê bixwabin nêzik 20 salin vî memleketî Partiya Liberal pir êriş ser vê civaka refah kirine. Ji bo wê em wek partiyek çep tev lê partiye din em dixwazin vê rojevê pêş daxin eger pêşê da pir sebin tişte bin ez wana dixwazim hezkî ji were zelal bikin kurtasî bêjim biqes em pirsêxe gelek bikin pirsê me hene ji hêjan da jî pirskirinekê warin nêrînê xwe warin li jîr ez dixwînim gelek nêrîn jî têne erê temaşe me hêja wekî yek ecer hatinî ser ekranê me nîvanê me hîro İbrahim Belnî ji Birleşik Lîsteda yani lîsta yekîtî Necla Baran ji lîsta yekîtî adayê Danîmarkanê heval serdar benlê bibe nîvanê me heval serdar ana hatiye ser ekranê ya natiye ew jî bibe nîvanê me lê careke din hîn bixêr hatin ser ekrana me rastî jî bernema min ya min yekemîn ez bi tenê îro moderatörlığê dikime qisura min jî hebe nê me ev bikin him heyecanê him ji nîvanê min rastî jî hîro pir rûmetin hem ji bo helbijartinê hem jî heval Necla jî birêz İbrahim Belnî jî adayê me Kurdin Serdar Belnî jî adayê me Kurdin pirsa min ez dixwazim vê ji we pirs bikim yani Kurdek li Danîmarka jiyan dikin çima mesela reyê xwe bidin lîsta yekîtî yani civan jî mesela civanêk li vê derê mezin bûnî mixabin partiye dijî gudar dikin we jî gudar dikin yani cudatiya we partiye we û partiye din çi ne mesela gencek ji gümneşo me ji lîse da ya jî ji derkê çima bê ez reyê xwe bidim lîsta yekîtî heval necda fermû tu dest pê bikî Spas ji ber ku partiya lîstiya yekîtiye gelek destek de alîkarî de Kurdan li her wextî dîne ziman yani Kurdê bindestin Kurdê mecburin alîkarî internasyonel solidarîtet dayanışma dixwazin yani ew jêra gelek dikin yani zaten dibên Kurdê bêkesin yani fakat inhîstin li partiyê me de Kurd nebêkesin yani her namzetê inhîstinê jî ji bo Kurda xebat dikin ew tiştekî pir giring e ji bo Kurda yani
zaten ji bo ku namzet Kurd jî gelekîn ya اول İbrahim تو چی بویش چی تفکری؟ اره yani em bêguman Nejlava pir tiştî em fikirin em endamê partiya ne jî ji bo ve ez tiştek dixwazim lê zêde bikim mirov geres bifkire demak dengê xwe da kesî bifkire bêkî min dengê xwe da ewna dengê me bibin derekê pişûn bikin nekin yani siyaset wek ez dibînim tiştek wî alî dimeşe yani tu mecbûrî gumana xe ya jî em bêjin heviya xe mirov bikî çünkü demokrasî bî alî dimeşe tu kes dibêjî dengê xe didî wana dibên ewna herin bi dengê me bin ji wî alî de partiya Yunuslisine partiyek em bêjin tiştek dibêje euro sibê jî berdewam dike nek ji bo hilbijartin em va tiştana dibêjin virê şorek heye dibêjin demak hûn biryar bikin kîjan partiyê dengê we bigire hûn geres gotinê wana niha ne li ber hilbijartinê ne ama narê du hilbijartina de çi kiriye ew mühim e partiya me wek me destpêkê de ji bo partiyek sosyalîst e yani em civakek hem ekolojik yani antikapitalîst hem jî civakek demokratîk em dixwazin vê civakê da her keskî yani dengê ewkê wî etnisîta wî olê wî ya jî em bêjin îdeolojiya wî çawa ye mecbûr li vê welatî dengê wana cî bibe yani ewna parlamena de jî rûnin şaredariyê jî rûnin ya jî li mektebê rêxistinî heye bi derê de jî rûnin demokrasî vî alî dimeşe Kurd ez car car pir cara dibêm hevalê me re jî eger hûn dixwazin demokrasî fam bikin mecbûrî herin binêrin ka rojava çawayî demokrasî hat ava kir adî jî ez dixwazim bêjim bêguman yani Kurd îro 40 milyona herkes her Kurd ne hecetekî mina ev bifkire mecbûr e Kurd her partiya da jî rêxistin bikin yani îro Kurd partiya me ez Nejdava em wek berpirsiyar niye em wek namzedê Kurdanî ama ez bawerim Kurd her partiyê jî rêxistin bikin kî bi alî em pêşerojê da ji bo Kurda Kurd hemû çar parçeyê Kurdistanê parçeyê pêncemîn jî bêguman Kurdê Anatoliya navînin ewna gelek zêde ne li birê Danîmarkê ez ji bo wê dibêjim geres va tiştana hûn ser bifkirin dema roja sêşemî hûn dengê xwe bidin Ya tabii rast e yani naha mesela helbijartin Türkiye jî dibe helbijartina Türkiye tedî sistema wan rey dizandin nizamçı pir tişt li wê derê dibin mesela temaşe me pekane yene li Danimarka jî hene belkî yek li welat jî me temaşe dikin hene em tabii biriye bernameyê de silav û hurmetê xwe ji welat re jî dişînin nîvanê me sêyemîn heval Serdar amade ye hevalê re jî hûn dikarin ji min re binivîsin re jî ji min re binivîsîne tamam Serdar berdewam dikin herhalde dengê heval nabe ew jî zaten ve me re jî gotibû ez li vînê me wek em bênî realîta Türkiye mesela yek li welat li me sêr dikin rojê yekê maya 11 seçim çawa dimeşe li vê derê yani sistema we çi ye yek her li Danimarka reyê xwe bideve yê çawa reyê xwe bideve li Danimarkê niha yekê mijdarê yani vê sêşembî hilbijartin heye erê fakat ji biyanî re şarteke wek welatbûnî lazim e yani vatandaşlık mecbûrî pasportê Danimarka hebe ew şart e her kesî ki vatandaşlığı yek welatîbûnî yani heye xerê bikare dengê xwe bide erê
Tamam. Li dare saat 8 vatikin, saat 8 sibê vatikin, heta 8 êvarê. Yani herkes از تکارم بیجی پرس بکم مثلا جتا حوال نجلا بتایبت مثلا تو جنک آناتولیا نوینی تو مثلا برنگ جنه دکوی هل بجارتنی وعات تاک تو جنه را بی چنه وک جنک کرد ده ناف پارلمنت دانمارکا دا تی چاوا جنه تمثیل بکی یا جی چاوا رنگ جنه کرد تمثیل بکی Ere, li vê derê partiya me de yani lîsta yekîtiye da tiştekî giring heye ew jî li vê derê wek hevî yani çi qasî Danmarkayê wek hevî abel navberan jin û mêr disa jî kemasî pirin yani. اره Mesela kemasî li vê derê jûn û mêr çi qas xwendinê xwe yek bin, çi qas tecrübeyê karî wan yek bin jî yani farqi wan gelek cuda ne yani. راست Ji bo maaşê mesela, maaşê gelek cuda ne. Mêr û jin farq gelekin yani pirin. Ji bo ve em dixwazin wek hevî nêzîktir bikin, hesintir bikin yani. Ji bo jinê Kurd jî yani baş dengê jina Kurd li parlamentoda lazim e yani jina Kurd têkoşînê xê cuda ye yani yek unîk li vê derê ew lazim e ku wara ziman li parlamentoda jî temsîl bibe yani. اره اره نیوانه به سیامین جی برای سردار بینی جهات اول سردار توش بخیرات سر برنامه me سر پکانه خیر و سلامت merhaba Yuvara. مرحبا نها هنن که جوینات تا بود herhalde نوما موی درنگی ما حوال دن خب ناس کرن دان کدر کجان پارتیت کبنه کجان بلگت کبنه ام تاجی هنه که ناس بکنی از زانم همی گل و ناس که اما سر وشان همه پکانه جی ام و ناس کرن بدنی گرم که بله برای سپاس و به امکانات دا و همیارم و شوان هیجار مرحبا نام من وکیل زانه سردار بنلیم از جگر سروک SFM پارتی سوسیالیست گل و دمیجی از نامزد پارلمان من لحرام که هاونس آمان دستان بله yani مجه حوال دنجی پرسکر من هم جه حوال ابراهیم بنه هم جه حوال نجلا پرسکر مگو پروگرام پارتی و چیه yani parti ve به چه وقت تر seçime mesela Kurdikle Köbenhan olmayınca çima benim serdar belli mesela ولی دست پکی دا ویدارین کی بلوکان چپ بسر که آرمان جمعه گرینگ هوا هم تابله بلوکان چپ کس کسر دیسا وقت ما 2019 دا وقت گرین دیسا تفاضین که وی پرانی بردوام کن چپ بردوام کن اما نه تنه مینا دم بره یعنی نه تک حکومتی که سوسیال دموکرات تنه نافدا انتخابین یعنی وقت پارتی انتخابین که اگر بلوکان چک سرکت بلوکان کس کسر اسف چی تخازد رول که مزین دور بدیلیزه بنا ویه تکوشین دیکن آرمان جمعی مزین اوه و جن زانن پر آستانگی یعنی دادنیمت که سر سیستم رفاهی دا جبوی جهنگ گوهرتنا هوایی او که یعنی براده جی بزایه بله توی چرچوه دا هیدارم که پارتین چپ قوت بگیرن
ماکی تاثیر اخوال سر سوسیال دموکرات مزن ده yani Armencima وایه وای پارتی بله Yani من جه هرد نیوانه ما دژی پرس کردن هنر که تو درنگ ماش بناوی وسا سانکی یک از رپورتاج کن نه وسا tamam ne به من fıskırıyor جا نو هاتن سر اکرانه از دبیم خیراتن ام لهیرو لسر هل بجارتنا دانمارکا داختن سه نیوانه من پره پر رومت هنه هر سی جی کردن جه کرد آناتولیا ناوینن راستی جی نیوان نپر پر هجانه دل وان دا ولات پارێزی هەیە کورداتی هەیە ji bo gelê tiştekî bikin min ji heval nejlajî hevalî bû ji min pirs kir min got çima Kurd bên işte serdar benî ya jî çima bên SF SF mesela tê çawa Kurda temsil bikî di nav SF be ya jî di nav parlamentoya Danimarka da well ya bale ez vak migoti az cigar seroki esefema yani hiro rola Panav Parti re mezine vak civanê ki xortî ki Kurdiya Anatolia Navîn û ki bi reng û bi çand û kulturê xwe ez hîro jî Kurda bi nav SF de temsil dikin ama hêvîdarim kî em ê li paş hilbijartinê serroşiva ne tenê wek cîgerê serokê partî em demê pernameya ji Kurda lora temsil dikin nîva gerek e wek hûn dizanin êrîşê li ser Kurda li her çar parçeyê Kurdistanê berdewam dike yani demeka zû daye ez nav vê têkoşînê dane em ê wê dixwazin berdewam bikin ne tenê Kurdan yani esne em îro tabiya perspektîfa pir muhîm e pir cuda ye ama mirovên hemû li vê diasporayê dijînîn yani biyaniyên hemû vê diasporayê dijînîn gerek dengê xwe mezin bikin gerek temsîlciyê xwe namzetê xwe bikişînin parlemenê Armanca ve teskî yani Armanca bona wan e jî yani ne tenê boy Kurdak tabii ki Kurda ew kêfê cuda ye Kurda hîro vê welatin bin destin her derê êrîş li ser e zimanê wan qedexe bûye jinên Kurda îro li Kurdistanê tên kuştin çima azadiyê xwe dixwazin ji bona wê em dixwazin em ji bona wê jî ambasador min yani di parlamentê Danimarka'da em dixwazin doza wê ambasadorê wê dozê bin diye wê çerçeveyê de hêvîdarim kî Kurd li yekê me li her derê ne tenê li herêma Hestkevên li her heremekê her heremekê ew bikin ew xwe bînin ziman rola xwe bînin ziman rola xwe bîrizin yani va gereng e eger me dengê xwe nîne ziman ew kê xwe nîne ziman yani temsilciyê me li wira nabin doza me jî li wir ne ziman kirin wê çerçeveyê de înşallah her kesê gerava xwe rolê xwe bizane mirovê me ne tenê yani ne tenê ji bona xwe tenê derdorê xwe çervê xwe malbatê xwe hemû mobilîze kin herin dengê xwe bidin راست يعني مقابنجي مقابن برنامه من يرو يا أوله من حتى ناته و مدتها برنامه شرکت يرو از بتر من بس برنامه من بالنيفان من خوشك این خوشک دبه از جه تماشا ما هجا رجاد کن برنامه من لسر یوتیوب بلاف بکن لسر فیسبوک بلاف بکن هیرو سه نیوان من پرپ رومت هنه برا دنگی وان جیت هر کس کی ده هر کردکی بگه کیو هر کردک روزا یک ماه 11 بچو سر رایه اول ابراهیم اشتاج وی پرسه بکن تو چاوا کردا تمثیل بکی اگر سبت بوی پارلمانتر Evet, serçava. Dest pêkê da peva serdar te bêm xêratî ji wî re jî serkeftinek dixwazim em bawerin vê demê dem roja sêşemê şiva duwarê hilbijartî
بێگومان دەماک tu bûyî namzet li derê tu nek bûyî Kurda tene bûyî hemû civaka Danîmarkekî tu bî namzet Kurd pirsgirêke mezin e û di dilê me de zamanında wextak Parlamenta Tirkiye ji Osman Baydemir pirs kirin gotin Kurdistan ku derê wî destê xwe da dilê xwe got di derê de bêguman yani dema tu Kurd bî tu malbata xwe bizanî çandê xwe bizanî dîroka xwe bizanî Kurdistan tim qelbê te de demak telvir siyaset kirî mecbûrî tu pirsgiriyê civakê de ji alî qedar bibî yani entegrasyon tiştek pir girîng e ji bo nek bûyî Kurda tene li derê nêzik 9 milyon 8,000 mirov ne Danîmarkî ye pirsgiriyê wana hene zarokê wana li dibistana da mekteba da pirsgiriyê wana hene alî sosyal da pirsgiriyê mezin hene jinê panever li derê piranî zehmetiye xwe hene ku herin karek xwe bigirin va tiştana re malaqedar dibin bêguman demak tu nebû jî zaten hinkî hecet tune tu bî memleketî bêjî kî ez siyasetmedarim ama jalî dida demak tu wek Kurd tu bûyî siyasetmedar geres mesela Kurdê dilê te de ji dernê ji bo wê ez jî hevalê min dijî li derê ez bawerim demak em hatin hilbijartin nek ji bo îro ama her dem mesela Kurd pirsgiriya Kurd heva serdal janî ziman îro çar parçeyê Kurdistan in ser Kurda êrîş çêdibin rojavê Tirkiye berê bi bomba êrîş dikir bi Daişê êrîş dikir ama îro bi ewke drona tere mirov diguje jinek Kurda diguje li wê demê em mecbûrî va tiştana bînin ziman çünkü ji kobanê ji vir de li Ewropayî baş dizanin Kurd kînin ona dizanin Kurd civakek demokratîk e wana çavê xwe dî yani jinê Kurda wexta li dij Daişê şer dikirin wana eceyîb hat wana bawer nedikir yani ewkê da li Orta Doğuyê jin hene biqes azadin biqes serxene tiştek ez bêjim bî alî yani bêguman civaka Danîmarkê em pirsgiriyê civakê de alaqedar bibin ama Kurdiyatiya xwe pirsgiriyê Kurdistanê li derê em bîr nekin bînin ziman Yani em ve rast e spas bûyî bersivate ez dikarim vê ji we her sê jî pirsat bin ji we pirs bikim mesela li vê derê işte mafê sosyal problem hene işte problemê em bînî skertîst nixweşa hene problemê nixweşa hene problemê son hene yani endûstriye hene programa SF ji bûyî vê çi û paşê jî em bersivê ji îbû ji heval nezla bigir program برای راستی پرسکریکن پر مزن هنه یعنی گود سر سیستم رفاه ایرو وقتی زانی خستخانه ای دولت سکندی پر مزن هنه yani psikolojik per mezun hene per hemşire hiro hastane devlete terfikin terent sektörü privata kar dikin ama psikolojik mezun yani hatta hiro sistema refah Danimarka jbona herkesi yani eşit yek yani evko eşit bu ama eğer hiro ava içiwe kolan yani hastane بخشخانه دولت تکی بریوان کلاندن ایت پاشاروجه دا جهدا بکره بونویه پر میروین yani işte hem hemşire hem doktor hem kesin hastaneden kar dikin و انا maaş خود کنه perspektif Fatih me em tfazın pاشاروجه da yani peşarojatenê buna maaş wan Türkiye bikin programa me heye ew programê twazin 2 milyara her salê 2 milyara ji bo hemû kargerên li sektörün devletê de kar dikin gerek hem li şaredariyên hem li herêmê de hem jî li nixweşxana vesaire yek jî wek zanin hîro li Danîmarkê
zarok civan sorun ki psikolojik hemen. Mektebin şaredariye da hiro kemasiye elemane he yani malim kemen pedagog kemasi he ya. Buna veyem tebin mesela hiro le kreşa yani ki vogustu kudan zet ben vogustu ben heva. Em bazın veri minimum standart gibinin. Ne tenes minimum standart ki boya hamu şaredariye. يعني كونكريت لأوكي بوجستو بنها إلى محلة غير ستاندرد كيبين بل ستاندرد كيبين يجي المكتبة لهر سنة كم تفاصيل تبين ماكس 24 talebe hebben. Çünkü hero niskin nive 50% zarok civanın danimatı پسکرین خواهی پسیکولوژیک هم. اوا پراستی پسکری که پر مزنت باشه روزه ده اگر ماهی رو یا ترما خال سر زارو کن نکر اد باشه روزه ده پر جنبونا دانیمارکه همو دانیمارکه پسکری که پر مزنه. روز چرچوه ده وانا پاستی که می آجیلن پاستی که می جدانه آجیلن وقت پارتی. باش. هوال إبراهيم هوال نجلة. هوال نجلة فرمي. سپاس. از جبو پنابرن بحث بکم. لوی داره مافن پنابره یعنی پر سخته یعنی problem پرن. Ve dare naha desture yani runuştunun ve dare asten per hatın hemen yani imkansız ektuş nukarlı ve dare bimey nukarlı ve dare her dem jiyana haber devam biki tozun ma penaberin hatı ve dare ve gelen her ne valate kha yani ev tişteki mazını yani bu penaber mesela Suriye naha şartı başın vegerin erin Suriye fakat şerhi berdavandaki yani aynı Afganistan'ı yani penaber vedare her penaber tozun ma şu vegerin yani ona realistik ne tişteki mümkün sarve am tozun çe bakın yani tangi sar politika biyani yani sar dostni bu görni kural vedare per saxte kirne yani per sartın per akın dijwarın mirov nukaral vedare biji rahat be refahiyan ve ban nukarın sar dostun yani سروه İbrahim تغازی بردام بکی اجی تخازم چند تشتالی زیده بکم دست بگه تخازم بیجم هوالک پرسیت چهته داد به خیرم اوکی دووکی آناتولیا ناوین در ناکن از چروک کالی خبر دزان مزه وانا به کرمانجی آناتولیا ناوین جوار قال بگم او نه پرسکریه اما بگمان از ابراهیم قنچکی ما چند هنره هیت قنچکی چند هنره داده برنامه کردن وقتی مقاله چروک کرد از اینکه تخاز ما چروک نه جوار کردیا آناتولیا ناوین بین اما بگمان دماغ مقاله سیاست کرد آناتولیا ناوین کردیا آناتولیا ناوین تیرا کرنا کش بوی از باور ماجی سردار جی نجدا جی به آزادم به کردیک تسکی هم بیشن وقتن آکادمیسیان دافن ما اول ببورن تشتی که از خازم بیشم پروگرام ما دا یعنی برنامه پارتی ما دا چه هیه وکن دزانن نه قریزک مزن هیه الحمد دنیا یعنی شرعی اوکراینی وردا او که فیات جریان فیات قازه پر بها بونه او جی انفلاسیون چه دیگه
دما هلبجارتنه ده چند جارا اسنافا گریم یعنی البداره همو کرده ما پرانی وانا پیزا خیهنه کاری و رستورانت تکنه پرانی مجوانا بیست اونا تبیجن اره به دمه ام ادارت کن اما جریانه وانا بره مثلا 10,000 قرون تدانه ایرو نزدیک 3,000 4,000 قرون تدانه جوی عالی ده پارتیه ما تخوازه دولت دانمارک وک مناک دما قرون چنگ عالی کاری کر به اسنافرا چنگ عالی کاری کر به ملتی خرا و دمیجی مجبوره کی دولت وانا را عالی کاری بکه او تشته یکمینا آدیجی خازم بیجم وک سردالا نجلا جانی زمان جواکا رفاه دانمارک پر دولمانه پر بحیزه اما بگمان نزدیک 20 سالن از دانمارک جیان کمه دندری و 20 سالانه دا پولیتیکا لیبرال به پرانی نخاشخانه ما دبستانه ما زانینگاهی ما خستخانه ما و تشتانا کی جوانا خود کرنه یعنی جبوی و یورو دانمارک مثلا احتیاج یک مزن هیه تو هری خستخانه همشیرا ببینیم دیسا پیو عالی کسی که دندری تندرستی دا کار دکن البته تبین سوسم و یلپا و کسانه جی زعمتی هیه ملت و مسلکنا ترجیح ناکیه جبو که معاش وانا نرندن امکان وانا کار دا نباشه و تشتانه جمع تخوازم پیشتا ببین عادی جی پارتیا ما وقت مگوتی پارتی یک سوسیالیسته یعنی هم تبین دما مرو خدمت مرو بکی etnisita wî, dînê wî, olê wî ev ji kîjan şerrî riviyaya gerek narê de ferq nabe. Danîmarkê şerê Ukrayna şiva me dît kî çavêxe pereverê ji Ukrayna hatin muamelek pir baş, pir xweş dîn. Bêguman yani kesê şer bireve Ukrayn tibe, Sûriye tibe, ku derê were ona mirovin mecburen para alîkarî bikin. Ama vat çifte standart yani double standarta em partiya me qebûl nake em ji bo yê dibêjin demak Danîmarkê polîtikek mirovayî derxê olê mecbûrî penawergî wek yek muamele bibînin. Adî jî îrol Danîmarkê me destpêkê ji bo nêzik 75,000 kes civanê li vir hatin dunê wana mafê xetine dengê xwe bidin. Yani belkî dilê wana da dixwazin dengê xwe serdal din, dengê xwe bimidin, dengê xwe necda din. Ama mafê wana tune. Em ji bo wê jî dixwazin va qanûnen ji bo ku tu herî nasname Danîmarkê bigê em va tiştane ji dixwazin heskê nerm bikin. Çünkü zêdehî tamamî bê imkan kirine. Yani ziman pir baş bizanî, test derbas bibî, işte çend sala şoxul bikî. Ji wî alî de ji partiya me programa heye em dixwazin demek pêş de eger pirs hebin em dikarin bêjin. Rast spas naha me gotibû hevalê min rejî ji me ra pirsê temaşê me bixwînin. Hevala me rejî amade pirsê mühim hem ji heval İbrahîm hem ji birêz Necla û Serdar. Birêz rejî pirsa herhalde pirsê me tune ne? Tamam. Em berdewam dikin. Temaşevanên hêja ên bername me belav bikin li ser YouTube bibin endamê kanala Pekanê ji bo ku em dengê xwe pir kesa bigînin îro bi rastî jî nîvanê min ê pirê rûmet hene sê siyasetmerê Kurdin ji bo wê jî em dixwazin te her Kurdekî bigin li mala her Kurdekî bibin nîvan. Aha erê rejî to amade ye ji nêrîna bixwînî. Rejî ne amade. Ez ji we dîsa pirsî bikim. Merhaba, valno hevara baş. Bixwîne. Sağa xêr. Xêr Tamam. selamet. Xêr selamet. Eval rejî tu nêrîna bixwîne û em bi hevala ve berdewam bikin. Ez jî yek wek ji Kurdê Anatolya navîn îro jara pirsa dixwazim bixwînim.
ji hevala rajî serkeftinê dixwazim. سپاس Bi tevlêbûna we, bi hebûna we jî wek kesên Anatolya navîn bi tevlêbûna we serbilind bi rastî jî. Ji bernameya Fîgenê re jî serkeftinê dixwazim. باس Çend pirs hene ez ji we re wana bixwînim. İbrahim Candan nivîsiye. Ağırlıklı olarak Avrupa dünyanın farklı ülkelerinde farklı bir jenerasyon geliyor. Bulundukları ülkenin en iyi okullarını okumuş, dünyada geçerli dillerini bilen, bulundukları ülkenin yönetim kadrosunda görev almış, okumuş farklı bir jenerasyon, Kürt olduklarını, var olan Kürt sorununu önemli ortamlarda dile getiren bir nesil. Bu nesil sonunda şiddete değil, bilimsel olarak yaklaşan bir nesil. Önemli kaygıları olacağı kesindir. Serkeftin demiş. باس Kurdi Anatolya navîn dibêje dengê xwe bidin Necla Baran, Serdal Benli û İbrahim Benli. باس Dîsa Pekan TV nivîsiye dixwaze Kurdi Anatolya navîn dengê xwe bidin Necla Baran, Serdal Benli û İbrahim Benli. Her car dubare kiriye. Dîren Müller nivîsiye şevaş hevalan hêja serkeftin ji we re hemûyan rajî Almanya'da Slav û rêz. Bozanlı Mehmet nivîsiye lütfen herkes bir kere paylaşsın gotiye. Ez ji pirsa binêrim ka pirs hene. فرصتانه هم Nivîsiye merhaba, programınız harika. Kendi aksanınızı kullanmanız yasak değil. ما برسیوا و دایی بو اول ابراهیم خواندم Hacı Nihatoğlu Endheit Listen Danimarka'da HDP ve Kürtlere yönelik destek veren politik tutsaklara tamam. Evet. Tamam bu valla. اول میکروفون تاتی گرتنی لوما Mikrofon دنگی da تنه girdi. Mikrofon. Denge tane mi? Başa em berdevam bikin ji bu ku Pirsek hebu heval İbrahim Yıldırım pirsek ha hebu yani bixin. li videoya ki namzete li videoya. Tamam. Ji partiye SFC ya in histestneci ün bersif bidin. Ari yani Serdal و از هر دو جیل این حرم نامزدنی اوج اسف از این هستنی یعنی پارتی لیستیه یکتیه اما هر دو جیل بدورنی Tamam. Ma bersifa uji de are me xabin prastici nivane me promet hiro xapnaskirin tadına programa partiye xapnaskirin tadına hem te psikolojik sosyal da hem de psikolojik lejyana Danimarka ji programa xawanin zaman ez dixwazim ji ve perspektim belki ji her şey ji perspektim em beni un ketin parlamenteri bun parlamenteri Kürt bunu ji bu Kürda çı vaat edilir yani ve ben dengeme psikolojik Kürda psikolojik brastici تقاد هرو وقاس بلندا gerek وره گوتنی ونی ji Kürda ra çı bike li Danimarka heval Necla از برای بیجم یعنی این سیستم نها جباره دا جکردارا علی کریم ازند که این سیستم یعنی هم جبو کرده هم جبو HDP yani partiye Bratya این سیستم علی کاری گلکن
Ez dixwazim ve hûrtir bikim tabii, pirtir bikim. Her yani maafim Kurda ez dixwazim bînim ser ziman li parlamento. Bibim dengê jina Kurd, dengê Kurdan giştî yani li parlamento. Erê. بس هەڤال سەردار بووی بپرسا من دێ چ بێژی Valla destpêkê de ji min anî ziman Kurda hîro li her alanê da, her mevkî da gerek cî bigirin. Ama maalesef Kurda ew kemasiyê xê pir mezin e. Wal Danîmarkê jî wisa ye, li pir dere wisa ye. Kurda dîplomasiyê xê kem e. Kurda dîplomasiyê xê pêşvan nebûye. Eger Kurda li vê hilbijartinê nûnerên xwe kirin parlamentoya Danîmarkê ew ji Kurdan re qezançke pir mezin be. Li wir Kurdekî bi kurdiyatiya xwe hêzên Kurd ê li wir doza Kurd û Kurdistanê li wir bîne ziman. Ew qezançke pir mezin e. Vê perspektîfê de aslında ne tane ji bona min yani ne tane partî çep rast mesela o ne ye. Mesela Kurd li her derê temsîliyê xwe bike. Kemasiyê me ew çünkü em civakeke pir mezin in. Çel 5 milyon Kurdin li cîhanê. Ama mesela li Danîmarkê belkî çel 5,000 Kurd heye. Ama kemasiyê me ê nûneretî heye. Evidarim ki em ê vêyî pêşvakinê di vê hilbijartinê şûva wê serkevin. Îro mi li destpêkê de janî ziman li her derê êrî ser Kurda ye. Îro mafên yani ê Kurdistan minimum Kurdan mafên xwe minimum biletinin tu dere cîhanê. Ji bona wêyî yani ez pir salin nav vê dozê de me pir salin nav vê têkoşînê de me pir cara çûm Kurdistanê jî wek temsîl yani nûnerê partiyê xwe ez pir cara çûm tevê dozaj bûm li Kurdistanê Bakurê Kurdistanê piranî çûm. Ewa berdewam ke tabii ki îro di nav partiyê de jî tesîla me heye ez cigerê serokê partiyê xwe me hema kezbûm eger li sê roşiva eger hatin hilbijartin jî ew ez bo me qezançke mezin be. Ne tene Kurdên cîhanê tiştî pir mühim li bira ye tê ew jî eger yekî Kurdekî mîna min hate hilbijartin ji Kurd cîvanên Kurd re ev bir rol modelekî pir mezin ew pir gerek yani Kurda di parlamentoya Danîmarkê de her cihê Danîmarkê de her mevkiyê Danîmarkê de ma rol modelê hebin em ê wisa Kurd û Kurdistanî rengên Kurda pêşvakin bînin ziman nav civaka Danîmarkê de cihekî giring bigirin roleka mezin bidizin. Armanca me yekemîn ma ew be. rast dibê ama di programê Partiya Sosyalîst Folkepartî da yani di programê SF da ji bo Kurda em bênî vatek programek tiştek heye ya jî bo Yani em partîkên sosyalîstin em ne tene boy Kurda ne em hemû miletên bin destî solidarîtiyê me ji bona ew bi hemû miletên bin destî yani prensîp programa me wisa ye. Yani ne tene Kurda hemû mirovên bin destî. Men tim alîkariyê me solidarîtiyê me tim Kurda re li her demê her zemanî wextî bûye. Ez pir cara çûme Kurdistanê wek nûnerê partiyê xwe min aniyê ziman nav partiyê de partiyê di kongreyê partiyê de qerar biryar pir car ji bo Kurda derketine. Yani li vê hilbijartinê em ji bo mahfê hemû biyaniyên Danîmarkê têkoşîn dibin ne tenê Kurda. Yani bir çerçeveyê perspektîfî dan bîne ez siyasetmedarekî Danîmarkî Kurdum. Ewa pir mühim e yani ez ne tenê ez ne tenê nûnerê Kurda me ez Kurdim erê em nûnerê hemû biyaniyên hemû bin destî ez dixwazim civakekî wek hef yani adîl
çê bikin ser yani pêşvatin. Têkoşîna min Armanca min ê girîng ew e yani ji bo hemû mîletan, bo hemû mîrov. سپاس Eksen me اول demokrasiye yani eksen kılavuzê me demokrasiye. راسته Wek اه، her اره سپاس اول ابراهیم این اشتاجی زی ترسه بکر من وقت اول نجلا پرسکر Evet. Serçe. بوی وقتی بیچه یعنی چی کم گران Evet. گران در و برنامه جی داویه برنامه شترنه هنک سپریزه مجیانه Tamam. Serçe. Beguman yani az bi hava serdarla hem fikrim demek ki bu partiyek sosyalist ne Kürt ama hemû milletê bindest ve tu alîkarî dikî partiya me ji bu alî tê naskirin hem boy gelê Palestîne, gelê Sri Lanka, gelê Euro li ewkê li Afrikayê yani Morocco di derê Fasê milletek heye tibên milletê West Sahara em panara jî alîkariya me heye. Demek em bûyî piştgiriya Kurda partiya me çi kir ez dixwazim bêjim heta niha partiya me wek heval Necla Canî ziman pir hemle kirin. Yani dawî ez wera bêjim mesela duhû li bajarê Elbestonê şevek me çêkir ji bo hilbijartinê mîvanê me serêk da heval Asya Abdullah bû ew kê rêberê partiya PYD li Sûriye ji alî dida jî em her dem bi HDP ra ew kê me heye em tekîliya me heye projek me heye projek tinarê HDP înîsîsî de timeşe car car parlemena me terin li wirê ziyaret jî dikin hem parlemena me Türkiye hem jî ev zindana Türkiye'de demek em qaleyê Kurdistanê dikin em mecbûr qale 6 parçe Kurdistanê bikin. Yani em normal dibin 4 parçe em ji bo min 6 parçe ne. A pênca Kurdê Anatolya navîn a şeşê jî Kurdê li Ewropa ne. Demek em alîkariya Kurdê Ewropa bikin em înkê mecbûrin kî siyaseta ne tek boy Kurda ji bo civanê Kurda, boy jinê Kurda, boy karkerê Kurda jî ser vê siyaset dimeşinin ez naxwazim pir dirêj bikim yani gotina min ew e kî dema înîsîsin Kurdar alîkarî dike ew boy du tişta dike. Yek ji bo ku partiyek sosyalîst e dixwaze milletê bindest ra alîkar bike a di jî partiya me dixwaze bi navê Kurda çîfte standardê Ewropayê NATO derxewîlê. Yani Euro Türkiye endamê NATO'ye leşkerê wana hemû zêde ne dema Türkiye terel ser rojava êrîş dike partiya me bi tenê rexne dike. Em dibêjin demek Rusya tere Ukrayna îşgal dike bindest dike li wirê hemû Ewropa ratoya ser niha dibe çima dibe ama dema Türkiye wek endamê NATO dikeve rojava li wirê dengê kesî derne. Yani ji wê alî da mesela pirsgiriya Kurda ji bo partiya me gelek giring e ji bo va tiştana wek dijî ez hemfikirim pevala yani dema tu bû siyasetmedar li wî welatî tu mecbûr alaqadar bibîkî hemû pirsgiriya vî civakê civaka refah pirsgirî mezinin wek manî ziman nixweşxanê me personelkê masiye dibistana me mekteba me mamostekê masiye va tiştana me mecbûr bixebitin ser xebat bikin. سپاس نه ما گفته بو سپریز ما هنه پراستیجی سیاست مره ما نه هر سیاست مره که کرد گرک یالی خیلی چطلی هنری جی هبه از دزانم هم اول سردار هم جی اول ابراهیم بندی آلی خیلی چندی هنری نجی هنه اول نجلا آلی خیلی چندی هنری جی هیه اول نجلا مخابن تو هنرم تنه تمام اول سردار جبوی خاطر تماشای می هجا تا هلبستک تنبورک تا هیرو جه مگو جه تچمر خرم جوارا آوی وی چند هنری جی بدین ناس کرد تا دی تا ناف کرده دا چند هنر نبه جار جارنا سیاست جی نامشه راست اما ببورین از درنگی ما هیرو از تم در بوم برنامه من راستی پر مشغول بوم جوانا ویه تنبورا من تل سه تلفه که او قطیان
قطعا جبونا ویه یعنی متخصص جوار استران که لیکن اصلا استران که خواهی استران من گندیه استرانه خیلی گنده به تنبور بیجه ولا نه به تنبور نابه اوین که دنگه سردل پر خاشا نه حاجت ده تنبور هبه اره والله aynı. ولا اما اینکه بتر هل بینی یعنی وقتن نابه من استران که خوازنه استران که استران که کجا نبیجین نظام که اما تر هل بینی Yani نه هم گیت هوا بیجن دنگه سوی خوش نابه اوی و که استرانه که بیجه پاش اول ابراهیم جی سپریزه که خیایه جبوی خاطر هل بجارتنه و همه بار بکنه نتی که پارلمانت جی هرسی جی و مقابل که خوش امی وسا بردوام بکن برنامه خیلی ما اینکه ما اول ایبو بردوام که از جاره کردن به تنبور اخوه در البروگرام برنامه ویدن یعنی از تو بیم کتایی کاری کلام قد بیج دنگه تا خوشه اره نه حاجت تنبور هبه یعنی از اره عشت زنمجی بهستی سردار گندی همبر تبه گندی همبر گندی همبر جوار بینی که دبی گندی همبر گندی همبر گندی مایه خطی تونه سد ماهیه گندی همبر گندی مایه خطی تونه سد ماهیه el gün daji kız bu gittinden el gün daji herabeye vaylemini zeram çuye bez xvedani adım zere birevinim Pişikete zivistani Edin tembure cicara gede be tembure restoran ki khoa restoran amen heye elbas restoran amen heye ze cicara gede spas zaten cehel bejartın şu ve mecara kedin her belki ve beki nivan beji ben çavadı çi işte öne bahsa tişteden bekin Haval İbrahim amjetaji restoran ki gudarkın ve me paşeji peyam ve daviye bigrin اما پاشه جی برنامه خب بقدیم کردم که از دنگی منا دنگی سردل پر نخواشه از هنرمند تنبوره من بیزین یعنی از نه پروفسیونل اما تگو حوال فیگن تگو ایلام لیخه جبوی خاطرت از کلام لیخم از بخواه هنرمندم از سیاست داخفم و گرک استرانجی هبن تمام چی جان کلام هم لیخنین؟ دل خی کجان تا گوتیه کجان تا بی و کلام ترکاب و از تو بیم برنامه آناتولیا نابین مجبورم کلام آناتولیا نابین لیخن یعنی یک از لیخم تو جبه حوال فیگن وسا بن باش درنه Tabii. Bahçe gündüz kardera var seda kesur zare ve dikebir sermana dante hidaye ezatıme
باش دستانن غریب مامه هر بجی سپاس اجی سپاس. سپاسی خجوات خازم دبیم براستی جی اون های راحتن بون نیوان می هر بیجی سپاس اون بون نیوان برنامه من سفته جمع دبین سفته براستی جی انشالله برنامه من اوغری که بده و اون تیکفن پارلمنتر دانمارکا از جوه هر سیاجی پیام وی نه حواله من رزی پرسنه من تماشه من هنه آره هوال سایمه پرسکتاری بیجا اول نجد چونکی رژیج مرا تلفن کرد گو تمام یعنی پرسکری که گالی کاری چه بی گو یکی و بخونه اول نجد تو بخونه هم برسه بکن هوال سایمه پرسکه her sene namzet eğer yani Helbejart'ın bunun katın parlamentere Rojava'nın tanınması için meclise önerge verecek misiniz? Tamam. Perso gök mümkün haval gök hav bersi bedin. Pers neden hene? Tamam. نه تنن ونانه Tamam. Ünvana bersi ve bedin o peyam xey dawici am jwahaynen و am paşeci bernamha خاطر خش gel. Evet. Persa yek bir yek de ye herhalde. Ama bu sabıkın. Edin perso nagrin çünkü herhalde havaleme bernama wanji haye. Am bir perse bersi bedin paşeci پرسکری که دیجی هیا یعنی اولا پرسی ما نوین پرسی ما نخواندن اول یک داوی پرسکری گویی اون قلا اوکیت کن partiye sosyalist kın Türkiye bugün sosyalist bir çalışma diyorsunuz. Danimarka'dan ziyade Türkiye'deki sosyalist bir çalışma içinde bulunacak mısınız? Ve gidin işte Avrupa'da milliyetçiliğin yükselişini neye bağlıyorsunuz? Ve gidin Hayır, vanana ve gidiş Tamam. işte. Bence bersi ve bu persona bedin Haval İbrahim Tahan bersi ve bede و هم paşeci Haval Serdar و Haval Necdabsk. Yani evka davi tıpırsın tıbın yani un partiyen sosyalist evke ve çiye yani خباتی و پارتی سوسیالیست لاچنه یعنی HDP وکم تبینیم پارتی یک سوسیالیست zaten تندره HDP دا او پرن حرکت سوسیالیست نوانا دا زیده نه هم جالی حرکت جن هم علی جواکا دا جوی علی zaten ام تبلینی وک دیجی اگر ترکیه خج بن دستی اردوغان خلاص که مجبوری کی معالفات دموکراتیک لازمه معالفات دموکراتیک کرد به گمان وک لوکوموتیفن به معالفات دا اما مجبورن پارتیان سوسیالیست پارتیان چپ ترکیه راج خبات بکن وک منتظرن خیر پارلمان ترکیه سیاستمدار کردا هزاری اکادمیسیان هزاری روزنامه‌وان هزاری کسی پلیتیک زندان حبس Türkiye'de mecbur panar alikari bikin. Perse hava sahibi beguman yani despeke da dama Daesh Kobane ser Kobane eriş kir da hatta naha em her daim vek parti millete me rojavara tekliya me heye xabate me teve behne demak nezik da baverin eğer imkan hebin parlamento Danimarka'da jî em dixwazin rojava wer naskirin nek me nekiriye mesela karê wezîrê karê derbarê çend cara ji bo zarokê Danimarkayê nihat kampê rojava da me xwast wezîrê karê devra direkt hoseriya rojava ra tekilî bike اونا تکلیه وانا هنه اما علی فرمیدا نخوازن او تشتانا در نوله ترکیه تترسن ترکیه وانا رخنه بکه وکی دجی داوی خطایی از بیجم حوال عثمان cengiz برسه Avrupa'daki milliyetçilik yani Nijat Paresti Avrupa en az bavarım cidaviyek
ew kê vir da yani sala 2001 da qule Amerika wek demak Taliban xerab kir ji vir da li Ewropê nijadperestî zêde dibe. Wek ez dibînim ev mina wek faktörek kapitalizm derdxewirde. Yani Partiya Liberal demak evna dixwazin polîtika xwe kar bînin evna ser tiştê nasyonalizm kar dînin. Yani belkî em numunek ji Türkiye bidin dema aboriya Türkiye şuba tere li wê demê Erdoğan qala terorê dike, qala Kurda dike. Ew ji bî alî ye yani nek problem yani ama ez bawerim Partiya Çep pêş da kevin dawiya wana jî were demek Dawî nêzik wana ji were dawî wana ji were spas ji bo bersivî te eval Serdar tu ji bo wana çi dibêjî pirsê temaşê me hatînî Birçê ji bo pirsê Saîmê belê ji bo naskirina serxwebûna Rojavayê belê erê ku diyemê Anatoliya Navîn erê yani her dem yani wek min pir caran ê ziman wek hevalê nûnerê karê nê derva jî weyan car carkî anî ziman gotinên xwe de kê xwe de yani tiştî wisa bibe em ê hevra veyê di demeka stratejîk da yani di demekî stratejîk da ew pir mühim e bo naskirina serxwebûna Rojavayê veyê jî li parlamentoda bînî ziman belê pirsade jî ji bona alîkarî û piştkiriya işte ewkan partî û rêxistinên çepên sosyalîstên Tirkiye yani li her dem perspektîfa partiya min ê min wek girtana ew kê yani navnetexîye yani international solidarity ewa gerek e yani ewa her dem kar û xebatê me de hebû tim vîzyonê me de heye êvê demê jî berdewam ke yani tekiliyê me hem bi hedefrêran e hem entelektûel û akademisyen û komelên mafên mirovan her demê tekiliyê me hebû ber vê gavê şiva jî berdewam ke eger hatin hilbijartin veya pêşva here ew bi quwet be yani. ere spas evalên nîvanên temaşevanên delal nîvanên minê hêja ez ji we her sê jî peyamê wê herî dawiye bigirim û em xatirê xwe ji temaşevanên hêja Yên heval pirsa gidin heye heval Osman Cengiz dipirse SF farka SF inasistin siyasete inasistin SF çi ye? Qurtasî heval îbû û heval Serdar vêyê bersiv bidin qurtasî gerem yani gor dîtila min pir tişta da em wek du partiya sosyalîst pir tiştî de em hemfikîrin yani hem ji alî xebatên navnetevî hem jî alî siyasetên demokratîk em pir tiştê bi ev dira zaten hevkarin tev kar dikin tiştê belkî me ji SF cudatir dike ji alî polîtika aborî ye yani hem dixwazin mesela li Danîmarkê vergî yani sket zêde bibe ew fîrmek nihat dema enflasyona de milyar euro milyar ew cîro kirin ewna mecbûrî di vê civakê da tiştê ser milê xwe bikin perek wiqas perek girtinî jî vê civakî da jî bidin ku em civakek refah bimeşînin wek din yani gor dîtila min vaye ye tiştek cuda heye ama Serdar kara lê zêde bike. Yani yek jî yani ferxa partiyê û enistê SF'ye belkî mezin alî perspektîfa ma nêzkirina mêl ser civaka Ewropayê yani Ewropa Birliği ew ferqên mezin hene partiya me nêrîna xwe li ser
civaka Avrupa'ya em dibin vura platformu ke pir mühime em dixwazin wek partîkên çep li wir têkoşîn bidin di nav da ne endamiyetiya xwe îtal kin ji derê ew perspektîv ferqê mezin e alî NATO da jî ferqên me hene me îbo jî teskanên ziman em bir jî partîkên du partiyên çepin dîrokê bên teskê ew kin em serên 1950 da Partiya Komünîst Danimarka de veqetiyan wê gavê Sovyet kete Macaristanê me wê gavê Danimarka Komünîst Partîsê terk kir bi serê xwe partiyên sosyalîstên gel ji bona me demokrasî ji gel de were ne ji ser de were ewa prensîbekê ji bo me pir mühim e em jî partiyên çepin jî vegertina navnetevî tînin ziman ama car car ferqê me hene li ser evkê dozê biyanî jî ferq hene me tesekî anî ziman em wê carekê din vekin li bernameyekê bida Rastî jî mijarên pir kurin tiştek heval fikir tiştek tene ez dixwazim ronî bikim yani ji bo tiştê heval serdalanî ziman bo civaka Ewropayê yani Ewropa Birlîği rast e partiya me ji destpêkê da yani em şuva çûn 1990 da em dij Ewropayê bûnê endamê me Ewropa Parlamentoyê de ji tevlê hereketekê bûn yani heretek dij Ewropa yekîtiya Ewropayê tiştek niha em dibêjin yani politika me jî nemîne politika bere em jî dixwazin hundirê civaka Ewropayê da tişta bînin guherandin ama em dibêjin rexnê me yekîtiya Ewropayê heye yani mesela ewka anlaşma Türkiye ewkê Ewropayê kirî ji bo penevera nek anlaşmeke dewlemend ne anlaşmek ji bo ewa me canî ziman yani ewa me canî ziman ne tenê partiyên spesine ewa me canî ziman pir partiyên çepên Ewropanî ziman yani dixwazim bêjim em ne ciyê berênê em dij mentalîteya yekîtiya Ewropayê em dizanin mekanîzma wê ser mekanîzmek kapîtalîzm dimeşe ama demek em pirsgirîya welat cihana hel bikin jî bêguman yekîtiya Ewropa platformek baş e yani êdî perspektîva xwe nêzîkî perspektîva êsefetê ama perspektîveka pir mühim e pir gerekli ye yani êrîşa Rusya sekir Ukrayna kirî ji baya teskî pir zelaltî kir yani Ewropa yekîtiya civaka Ewropa pir gerek e ji bo şerê Ukrayna jî em ne hemfikirnê ama tabii em va tiştana naxwazin dirêj bikin nîvana me jî westiyan em dikarin vê bikin mesela rast e tabii ki em politika partiya bînin zaman cudetiya partiya bînin zaman ama em bi avekî wek ez wekî moderatör bi avekî Kurdistanê dinêrim li tiştana ez dibim mesela me Kurd mühim e çünkü li Kurdistanê ana şer dibe rast e gerek şer li tu dera nebe ne li Ukrayna be ne li Tamîlê be ne li tu dera be em dijî şerin lê bes em bînî baxçe gulê me dişewtê baxçe gulê cîrana jî neşewte em bersîva em bînî çi em bi avekî Kurdwarî mêze dikim ez wek moderatör ji bo wê jî ez dikarim vê bêjim rast e her partîkê polîtikê xwe cuda ne lê carna rewşt ve partî jî programa xwe digerin em bênî tarîxa wan cuda dibe paşê sistem te gerandanî partî jî xwe digerin ya jî polîtîkana din pêşva dibin ez dikarim peyamê wê dawî bigirim ji bo seçmenek reyê xwe bidin we ji bo roja sêşemê em wisa hewakê xweş rengê Kurdwarî bi rengê em bênî yani em gî zaten bloka çepin ji bo wê jî em bi rengekî pozitif hûnê mesaja wê dawiyê ji seçmenê we re çi ye ve her çi jî belê evdê destpêkê de usta bêjim yani şansa me li vê herêma dikevim şansa min û partiyê min pir bilind e hêvîdarim kî
Kürt ve cari ebrasti xudi derin her dengê xwe bidin. Ne tenê boî min. Yani ji bona paşaroja xwe. Eger Kürt xwazin temsîliyê xwe, tesîrê xwe di parlamenê û Danimarkê de ser siyasetê Danimarkê hebe, ez amade me, ez zû da amade me, ez dîdarim ki ez xwe ew kim güvena me bixweş heye ki ez ê li bin vê evkî da vî barî de derim. Wê çerçeveyê da yani bi rastî herin dengê xwe bidin. Hevalên me li heremên din Danimarkayê jî wê temaşa dikin. Herin dengê xwe bidin. Yani ne te partiyê min ya da partiyên Lêstine herin dengê xwe demokratîk bidin. Çünkü eger we dengê xwe demokratîk neda, dengê we nakeve nav îstatîka da, carê hewjatinê girdin jî partiyên rast bên işte mirovên biyanî dengê xwe nadin, nav demokrasî de cî nagirin. Ew ji xelatîkê mezin e. Bona wê yê jî herin dengê xwe bidin. Berî her tiştî ji bo paşarojê xwe herin dengê xwe bidin. Li herema xwe zarokên xwe, cîranên xwe, wêrokê mobilîze bikin, herin dengê xwe bidin. Herema em li ez ketimê bi hezaran Kurdê ye. Eger Kurd li vê heremê bixwazin, ne tene yek milletvekilî, ne tene parlamenterekî pir parlamenter derxin vê heremê. Ama dengê xwe nadine. Vê gavê şiva êdî herkes her göreva xwe bikin. Ji bo paşarojê xwe ne ji bona serdar denê. Herem ji bo paşarojê xwe dengê xwe bidin. Spas. Bas xweş. Heval Birêz İbrahim. Erê ez jî daxwaziya Serdal Parva dikim bêguman wek min destpêkê de ji go nêzik 75,000 ciwan li vir hatiye dunê jiyana xwekirî mafê wana tune dengê xwe bidin. Kesê dengê hebe, kesê nasnama xwe Danimarkê hebe, bêguman herin dengê xwe bidin. Dilê wana da kî heye, baweriya xwe kê dikin dengê xwe bûdin ez bawerim. Dîsa hem heval Serdar re hem heval Necla re serkeftin dixwazim ez bawerim hûr jî warin hilbijartin. A dijî dixwazim bînim ziman wek me anî ziman pirsgirîya civaka Danimarkê hêdî hêdî zêde dibine him ji alî civaka refah da him jî ewkê me, nixweşxaneyê me, dibistanê me, her tiştê me hêdî hêdî xerab dibe. Baweriya min mezin blokan çep pêş kevin ji bo wê heviya min mezin ew e dema roja çarşembe em rabûnî aynî hikûmeta niha wek Sosyal Demokrat Partiya min Enişlisin, SF çend partiya din çünkü hebûna wana qerantiya jiyanek demokratîk, jiyanek ekolojik, jiyanek rûmet were meşandin. Partiye alî din dibêjin bloka eşin evna fikra wana siyaseta wana cuda ye evna dixwazin zengîntir bibe. Ji bo wê dengê we pir mühim e mebin dengek tenê çi bibe. Danimarka tiştek heye dibêjin dema te dengê xwe neda mafê te tune 4 sal ber me tu şikayet bikî ya jî tişt rexne bikî. Yani dengê xwe bidin paşê jî rexne bikin. Spas ji bo platforma Kurdan Anatoliya Navîn, spas ji bo imkanê derfetê we. Em gelê me Kurda Anatoliya Navîn re ji dîsa silav rêz, şeva we xweş be. Bas. Heval Necla em peyamê te dawî jeynin. Erê ya ez jî daxwaziya we parva dikim yani her tiştî hatı gotinî ez jî bêm yani erin herkes dengê xwe bidin. Rewşa xwe baş bizanin yani paşarojê çi dike yani bixe hilbijartinê siyasetmedara xwe bixe sêj piştîne. Ew pir tiştekî pir baş e. Herkes bi kîjan partiye îtimat dike, kîjan kesî yan şahs îtimat dike dengê xwe bûyî ez jî dibêm spas ji bo bername we. Spas xweş. Baş bû. Erê temaşavanên hêja ez jî spasiya xwe ji her sê nîvanên xwe dikim. Spas ku hatin bin nîvanê me bernama Pergala Jiyanê riya weşana Pekanê da. Ez spas dikim ve li me temaşa kir ve piştgirî da me bi nêrînê xwe bi parvekirina xwe
برز إبراهيم و سردال و نجلاجي از دبیم جارا کدن جوارا سرکفتن ایشالله روژا چهارشنبه کم خواه رابونی اون هر سیجی تیکفن پارلمانتر دانمارکا و ما کردا تمثیل بکن و خط تمثیل بکن و کردی دانمارکا جیان دکن تمثیل بکن حیا جارا کدن بمن انتخاشی دا شوا و خوش سرکفتن جه همه نیوان مر